Ka HYC Maulai Circle hakajan mit singi palai hapok kejilam presiden badan bok langkarling do ringkat kejenan lang bagi bahayeng ke balalai bani kendu yu director katnat kakoi kakia Dr. Amanwar habai dei bak kejingja syakentai bat klan no Khunlung badang sukha jongkawai kalong kemi kabawan na containment zone ha Ganesh das hospital hinin kasengi Hakani kejingle ikendu keseng kala dawa ya kejing toket ka bakhoi bat basai ka ba arpat kejing dawa kalong bansi ka Luksan syakate kalong yeng ka balai kendu ya kete kejingja na kaliang gi bahayeng kilapan payu kejing songu ya ka HYC ka bedon lang bat ki hakati kejingja na du basdang wat la kani kalong kemi kala du no ikhun meningkong kejongka ki noyelam jo ka HYC kile thu ba kani keji kren bo Dr. Arman ulai thu ba mentai kedak ab ka kephat na ka medical superintendent jongka hospital hadien kata kin sa IT syaka sarkar banle ya ka badon kam meningkong kadai ba nakaliang kajong kekokar ibu kejing dawa ba kinshim ya ka independent inquiry kanika jing tokit punya Halor jong kanika jingja pat kunju ba kinshim ya ka bor kejong ki ba kena ban ai kanu kanu kajing penstom Halor jong kanika kita ba indo dapat ke arpat kedai ba ibu kejindawa kalong ba di ke compensation kedika benda ke ba nakaliang dok sarkar tunjuk dengan department nani kanika jaka sumar kalsium bahkan bu Ahmad nak benda jong kini kalong dia ke be keduk dan fungsi kita kilong kimat ke ba nakaliang jengi keseng haringkat berkelong yung iwan berfungsi ha DHS kapakan yang tidak